Dobar dan, dobro večer. Jesam li dobio aromatizaciju iz breze? Jes, brate. Vidi, imam jedan veliki problem, evo me na streamu trenutno. I A na streamu? ja da znaš i ti. Ja. Imam ogroman problem i evo ja sad zovem sve redom streamere da daju, da popune svoju anketu, odnosno ovako online anketu za mene da kažu. Vidi, pitanje je sljedeće, molim te fokusiraj se znači. Aj čekaj, da izađem kad priđe pa. Ajde. Pitanje, čuješ me? Čujem. Znači, pitanje je sljedeće. Šta ti misliš o novom trovu update? Šalim se. Pitanje je sljedeće. Kako ti zoveš pitu sa sirom? Sirnica. A kako zoveš pitu s mesom? Burek. Da li ti priznaješ burek sa sirom onda da postoji? Pa ne priznajem, ali mi ne smeta kad neko kaže. Meni smeta. Ozbiljno. Ja 2 dana bolam ovdje mučim s ljudima. A vidio sam, gledao sam što si nešto govorio. Druže, mene ljudi prozivaju ovdje, kaže ja glup.